अहंबदा मरुइबा पाउ पिजरी UNHCR की रिपोर्ट कुंजाल इसिंग अनि कुदमाथोइदगी इंडिया दा म्यांमार रिफ्यूजी लिसिंग हुंफुगा मरी चहुम चंगसिलखरे हाइबसे मिपाइनिंगाई ओय हाइना हानागी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह न फोंदोरकले इंडिया लेंगा का सु एग्रीमेंट खुयेक पिनखरबसु कुकीजो सिंह न तालिबा यूनियन टेरिटोरी की डिमांड हंदोकपा लेते हाइना सु ग्रुप सिंह न फोंदोरकले तरुकलक सुबह इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज थौबाल डिस्ट्रिक्ट न पांगथोखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंगसत तराम न ओकलोय हाइना कुकी लिबरेशन आर्मी लेट खुलुन न फोंदोरकले अमदी सिक्योरिटी फोर्स ना आइना थिंक्रबल हलोलुप अनि के एक्टिव कैडर अनि फागत क्रे ममी टीवी ने संदोक्सरिबा मणिपुरी पाउ मिएंग ताबिरमलिबा इरमदम असिदा खुंदामिनरिबा इरेसा सिंहबु समिनाना तराम ओकचरी पाउ मिएंग तामिनसे कुमजा लिसिंग अनि कुनमाथोइदगी इंडिया दा म्यांमार रिफ्यूजी लिसिंग हुंफु मरी चहुम चंगसिलखरे हाइरिबा UNHCR की रिपोर्ट असि लमदम असिगी ओइना यामना मिपाइनिंगाइने लैरिबा फिबम असि अथुबदा लक्षिन हौदबा तारगदि मसि यामना खुदोंग थिनिंगाइ ओबा इशू अमा ओइरकनी हाइना हानागी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह न फोंदोखरे वफम असि हंदकता UNHCR की रीजनल ब्यूरो फॉर एशिया एंड पैसिफिक लिसिंग अनि कुनमाथोइगी फेब्रुआरी दा म्यांमार दा मिलिट्री कुचना ख्रबमतुंग म्यांमार नेशनल लिसिंग हुंफु मरी चहुम इंडिया दा संगसिलखरे हाइना अपडेट तौरखिबा रिपोर्ट अदुगा मरी लेनना एन बिरेन सिंह न महाकी सोशल मीडिया अकाउंट दा फोंदोरखिबनी महाकना ममांगी मतमदगी वफम असिगी मतांगदा सक्सिन वरोल कया फोंदोक्तुना लाखिबा अदु कना अमतना पुकनिंग चंगना ताखिदे अदुबु ngasi UNHCR की रिपोर्ट इंडिया दा कुमजा लिसिंग अनि कुनमाथोइदगी हौना म्यांमार नेशनल लिसिंग हुंफु मरी चहुम संगसिलखरे हाइबा असि मायक सेंगले अदुबु ऑफिशियल ओइबा मसिंगदा हारिबा फिगर असिदगी हेनल हेलंबसु याय मरम अदुना इशू असि अखोइना कुपना नैनदुना अखोइबु लक्सिलक्ट्रिंगै अखोइ पुन्ना थबक तौमिनबा मथौ ताइ हाइना फोंदोरकले UNHCR की रिपोर्ट की मतुंग इन्ना म्यांमार नेशनल लिसिंग तरुक चनिपान रोमदी न्यू दिल्ली दा एजेंसी सिंगदा रजिस्टर तौरे अदुबु म्यांमार नेशनल कया अमना संगसिलक्तुना संगजफम लौरिबा असिदी मिजोराम अमसुंग मणिपुर दनी मे थादा म्यांमार की चिन अमसुंग सगंग रीजन दा प्रो डेमोक्रेसी रिबेल्सिंग अमसुंग मिलिटरी जुंता मरक्ता अकनबा मौंगदा खुथोकनाखिबा अदुदा मिजोराम दा म्यांमार नेशनल कया अमा नौना संगसिलकपनि हाइरे नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ की मखादा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल सिंधुना इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज प्रोग्राम ngasi लिलोंग लिलोंग हायर सेकेंडरी मद्रासा पांगथोखरे रेसिंग फॉर एयर एवरी ब्रेथ मैटर्स हाइबा थीम दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा चीफ मेडिकल ऑफिसर थौबाल डॉक्टर वाइनोकुल सिंह न अथोइबा अतिथि ओइकी लिलोंग हायर सेकेंडरी मद्रासा के प्रिंसिपल श्री W रामेश्वर सिंह अमदे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर W रोहिणी कुमार सिंह न मथंग सिना प्रेसिडेंट अमदे चीफ गेस्ट ओइना ऑनर ओइखे डॉक्टर वाइनोकुल सिंह न हाइखिबदा अखोइगी तुंगी मिरोल की खल्लगा ngasi अखोइना मालेमगी साबगी चांग हेंगलक्लिबा अमदी अकोइबगी खल कहेलक्लिबा खोंथांग कया असि थिंगलसी अमदी अचुम्बा माइगैदा चटलसी युंगी इमुंग मनुंगी थबक थौरम मचा मसादगी हौरगा अचो अचोबा इंडस्ट्री फावबदा सिजिनरिबा पोटलम कयाना पृथ्वी दा पोटलुम ओइहंदुना ग्लोबल वार्मिंग ओइहलक्ले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिजिनबगी महुत्ता लनाई गाड़ी का हेना सिजिनरकपा एयर कंडीशनर सिंग रेफ्रिजरेटर सिंग यामना सिजिनबना प्लास्टिक की पोटलम सिंग तोइना मई थाबा ब्रिक फार्म अमदी अतै इंडस्ट्री दगी थोरकपा मैखु उमंग कोकथोकपा कया मरुम असिना अइंग नुंसित सेंगहनदबदगी मरम ओइरकले नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ की मखादा तोंगान तोंगानबा थबक थौरम सिंग पाइखटलकपदा मियामनसु सरुक याबियो अमदी मतेंग पांगबियो हाइके श्री
Dr. W. Ruhini Kumar Singna Phongdoraki-bada ngasi Bharat chu Prithvi gi khwaidagi nungsit motpa leipak singi manungda yauri miyoi million 8.1 lob nungsit motpagal mari leinaba anabana maram oiduna manung matam chadana chahi khudingi siri Manipuri manungda Thobal su nungsit sengdaba city singlis mangjil tharakle masi afaba khudam natte P.T. Jawaharlal Nehru na Switzerland of India amadi second Kashmir of India haibiramba iramdam ngaside aing asagi phibam tamba ngamdre aikoi hauzik public transport ta hena thawai yauba tai e-vehicles promote tauba tai green city semgotpagi matam thengtharabane Holland Netherlands kumba bicycle promote tause uthabagi hainabi thamse Sri W Rameswar Singh Satra Singda upambi thabagi hainabi laisi amade pambi bunung siba phausi haiki school singda imagi mingda uchar haiba kem sathari masigi saruk amma oina school asina uchar kaya thakre haike Magna District Health Society Thobalna School asida lakpiduna awareness program asi sinbibagi damak thagat pasu phongdokhe ngasi gi thoram aduda District Health Society gi official oza amadi satra sani romna saruk yaki open quiz competition amasu district program manager Sri SHEIKH Basantana lusingduna pangthokhe maduna khwaidagi pakhum chubna piba satra tarada mana pikhe ahanba manana yumkhwaibam Parwes Alam Sheikh Wasim amadi Miss Soniana mathang sitna first second amadi third prize phangke loinana achamba acha athakka loinana thorom adu loisinke Understand you will ba tawdu ya da ba thoga ko ni ai nai phungok chane no gi akoi gi aga mo ni da akoi tam pa marita ajiagi ba su se kari no hai ni da sky is blue hai adu mo aja se nasidi blue oire ya ka lasin no phai thangra kun ma oire masusi sengre masu sengre si kari no ha da sapat gi matungina or karna mayam di terpa or karna mayam di tharopa maipusi kunumina at factory mi ami terpa adegi uwasi oi sareng da haiba Manipur ji kari na hai Ema Manipur nang inaru ko aduga labi langsu leku lerai ngakta Tha asigi marida New Delhi da Ministry of Home Affairs amadi Kuki Su Group Singawari sanaduna makhata na chahi ama Su extension tawkhraba matung Kuki zo miyamna taliba tokhaiba legislature yawa Union Territory demand adu KNO amade UPF na hongdokpa laite haina phongdorakle United People Front amadi Kuki National Organization na punna khwek piduna thadorpa cherol amada Government of India Government of Manipur amade KNO amasing UPF ki marakta tripartite talk chathaduna su agreement ki khuyek pina khiba adu lamdam asida ing tappa amasung political stability puraknabagi damak khuyek pi khibani khuyek pina ba adu da nauna semdok sadok khraba chatna kanglon adugi matung ina laipak asigi leiriba constitution asigi makhada nakal ahumgi marakta makhata na political settlement puraknabagi lambi amasung yat pangamle haina phongdorakle Manipur territorial integrity matangda state amagi leiriba territorial integrity natraga unilateral administrative yawa boundary nauna semdokpa haibase Indian constitution ge leiriba article 1 3 amasung 368 ki makhada parliament paikhat pangambagi power adu piri haina su phongdorakle loinana national highway to Impal Dimapur lambi kuki jo miyamna thingba leite Kangpokpi district phawduna chatliba national highway asida pusilakpa pochai puthok pusin tawbada Central Security Force na lakhalakliba section thawrang sing Kangpokpi miyamna su sawgatli adubo maitai amadi kuki jo phurukki marakta lainariba buffer zone adu lokthokuna nakal anigi miyamna athingba yawdana chathok chasin tawbagi kuki jona Kukijo Council na ayaba pikhiba leite hauzik leiriba buffer zone asi hanagi matawgum makhata na laikhigani haina cherol asina makhata na khangalakle
था असिगी तरा हुमदोइदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर लाकनी हारिबा असि मतम साना लाखिदबना महाकी खोंगसत असि तरामना ओक्लोय हाइना कुकी लिबरेशन आर्मी लेट खुलुन KLAL ना फोंदोरकली KLAL ना थादोरप चेरोल अमदा हाई NSCN-IM गी मखुत्ता नुपी अंगांग यावना कुकी मिसम लिसिंग हेना सिखिबा थौदोक अदुबो निंगसिंगबा नुमित सेप्टेम्बर तरा हुमदोइदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाकनी हाइबा असि लाइबक यामना थीबने कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरफू हुमदोइदा NSCN-IM ना कुकी मिसम मियामदा चथाखिबा मियोट मिनै ngasi फावबा काउद्री अमदे मसिगे अचुम्बा वयल सु कुकी मियामना ngasi फावबा फंगदना लैरकले हौजिक हौजिक सु स्टेट असिदा थोकलिबा वायलेंस असिना मरम ओइरगा मियोय क्या अमा सिखरे अमदि कया अमना लंजेना दुना रिलीफ कैंप तलैरिबनी अदुबो पुमनमक असि मतम कुइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना उसिन्नदना लाकले मिचम मियाम कयागी पुंसी मांगकिबा अवाबा तारबा मतम अदुदा लाक्तुना यंगसिनबगी महोत हौजिकता लाकनी हाइबा असि लाइबक यामना थीबनी चेरोल असिना मखा तारदुना हाई हौजिक फिबम खरा फरकलबा मतम असिदा चपसाबा मतम ओइरे खंदुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लाकनबा होनरकपा असे कानादबा खोंगचतने माकी खोंगचत असी कुकी जो मियामगी असेंगबा फिबम खंगबिनबा लाकपा नत्ते मरम अदुना हौजिकती अचुम्बा वयल पामी अचुम्बा लाक चुमना लाकलगा सक उतलंबा अदु कुकी जो मियामगी अपाम्बा अपेनबा नत्ते हाइना फोंदोरकले GST की कानबसिंग मियाम दानिंगथीना यौहनबगी थवोंग महाक मसामकना हकथेंगना यंगसिनगनी हाइना फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फोंदोरक्रे वफम असि मीडिया चैनल सिंगा उनबदा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फोंदोखिबने फाइनेंस मिनिस्टर ना मखा तारदुना GST नौना सेमदोकपा असि लाइबाक असिगी मियामना तरामना ओई मसिगी कानब फंगबा ngamdaba यावरबदी मियामना पाव खंगलकनबसु फाइनेंस मिनिस्टर ना हाइखी एशियन गैन टोटोइस हाइना खंगनबा थेंगु अनि ngarang district forest officer DFO तमेंगलोंग द खुसिनक्रे केजी तरा तरुकलुम्बा थेंगु अमा तवसेंगी SDO ओइरिबा पोल नंगसा MCS ना DFO तमेंगलोंग ओइरिबा KH Hitler RFO तमेंगलोंग जेल गांगमई अमदी तमेंगलोंग फॉरेस्ट डिवीजन की स्टाफ सिंग द खुसिनके थेंगु अदो बांसेंग 5 विलेज तगी फारकपनी हारी अतोप केजी मंगा रोम लुम्बा थेंगु अमसो तोंगताव सिमोन गांगमई कौबा लोकल गी अंगांग अमना DFO तमेंगलोंग द सिन्नके हारिबा थेंगु सिंग असि इम्फाल गी इरोय सेंबदा लैबा मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन गी डायरेक्टर सिन्नखरगनी हाइरी ममिंग लेरबा सुमांग लीला कंगरुप अमा ओरिबा सना लैपाक नासोम आर्टिस्ट की नौना पुथोकदौरिबा सुमांग लीला अनि पुंसी माटेल अमदी ई पकलबा गुलाकी याइफा थौनी थौरंग असि पैलेस कंपाउंड इम्फाल दा लैबा इबो याइमे सुमांग लीला संगलेन दा पांगथोक्रे लीला अनि असिगी आइबा रंजित इंथौजा अमदे लमजिंग लमताक लिबना सौग्राकपम हेमंतनी मणिपुर स्टेट कला अकादमी एवार्डी अमदी सुमांग लीला काउंसिल गी लाइफ टाइम प्रेसिडेंट PS गुणचंद्र शर्मा अमदे काउंसिल गी प्रेसिडेंट लाइफ्रम तोमना मिथुंगलेन सिंग ओइदुना पांगथोकिबा थौनी थौरम अदुबदा लीला रोइसिंगसु सरुक याखी लीला असिदा मरु ओइना सक्तम लांगलिबा सिंगदी नुपागी सक्तमदा सौग्राकपम हेमंत एलाइस ओजा टोलहन ओइनाम प्रफुल्लो चंद्र युमनाम नीलचंद्र बोबोय खुनराकपम दयानंदा अमदे नुपीगी सक्तमदा तोंपोक जेम्स अमदे डोलमनीना मरु ओइबा लीला रोइसिंग ओइरी लीला असिगी नुपागी खोंजेलदा के जानेमन नुपी खोंजेलदा कैथेकपम सनातोंबा तबलिस्ता नरेंगमम रोशन कीबोर्डा रिंगो मोइरांग फ्लूट अजित अमदे गिटारिस्ट RK जॉनसन ने लंगबन की पूर्णिमा इरा थौनी का मरी लेना माइबम सगाई की ngasi कैलेंडर फोंक्रे लेमपोकपम द लैबा माइबम सगाई इबुदौ अपोकपगी संगलेंदा अयुक पुंग 6 मापन फावबा पांगथोखिबा इंगागी पूर्णिमा इबुदौ अपोकपगी मफमदा हाइकत लेकत तमजबगी सरुक अमा ओइना माइबम सगाई की कैलेंडर फोंखिबने थौरम अदु माइबम पुंग ngakna हाइबदी अहौबा अमदी अरोइबा मतौ ngakna पांगथोकनी ngasi थौरम अदुदा अपुनबा माइबम सगाई चौखत लुक की एडवाइजरी बोर्ड की चेयरमैन माइबम जतिस्वर सिंह थौरम अदुगी मपु ओइखे
Advisory Board asigi Finance Advisor M Rohini Kumar, Advisor Administration M Rajendra amade M Babuna Dice the Funky Bagaloin and a Sagai calendar Fongduna Sagai Sasingima from the Sinake, Ningsing Bayai Mamang the Sagai batch amadi logo Suputokra Bane, Toromadu da Manipur Gitongan Toan Bamfum Sing the Gilakpa Sagai Gimio Kayana, Apopa Ibudo Ibento Gimapam da Hirang Lerang amade, Ngamzaba Singacha Duna Tawni Zabagaloin and a Sarugyake. Thorom aduga mari lainana wangang kiba singna phongdora khibada sagai gi calendar puthokpa asina sagai sa singda hena kana hanbata natana atopa sagai singda su tarik thawana chingba khanghanna ba hotna bada mateng oiragani amaromda sagai gi ahanba puya gi edition puthokraba matung hauzik kana namliba second edition gi puya asina so apunba gi saktam sagatpada yamna mateng oiragani tongan ba central amadi state ki department sing loinana lanai gi firm singda thabak tawriba sagai sa khuding makna angamba thakta hotna minaduna sagai gi khakna tana manipur gi amadi laipak ki chawkhatna ba loinana saktam sagatpada maibam sagai sa singna chu asobo thodang lausi haina su phongdokna rakhe Cybercrime Police Station की टीम अमना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की cybercrime द चेन्नब मियोय अनि फारे हाइरी फारब मियोय अनि अदुदे कोंखाम अपू सिंह सही कुंट्रागनी थोय थौबाल अथोकम अवांग लेकाय अमदे यंखोम ओ रामेश्वरी लैमा चही कुंट्राग मापन थौबाल वांग मता बस सोरोक मखादगिनी मखोय मियामदा अरानबा मवंगदा बैंक अकाउंट हंगंदुना सेल लौथोकपद चेन्नबनी हाइरी मखोयदगी मोबाइल फोन अहुम अमदे अतै पोलम सिंह फागत पंगमले Security Force na aina thingkraba lalhaulup ke CPPWZ miyoy ama Thobal District Hospital lagi farbe miyoy adudi Hodam Bikram Singh Alice Amuba Alice Punsiba Alice Tomthin chahi kutraga mari Thobal District ki Wangjing awang lekai dagini mangondagi chakani panba gari Baigo Vespa ama mobile phone ama di singkwat ama fagat le hairi amaromda Manipur Police na aina thingkraba lalhaulup prifa ki miyoy ama mayumdagi farbe miyoy adudi sarungmam Bode Singh Jahi Kuntraga Taret Impal West District ki Wangu PS ki manung chana laiba horibi awang lekai dagini miyoy asi tampakta laiba dukan lanai thabak tauba kangbu amade miyamdagi dima letter pisinduna namduna kihan kanganduna sel khaibda chenaba misakni mangondagi mobile phone ama fagat le haire Manipur Police Control Room na thadorokpa cherol amagi matung ina National Highway 37 Impal Jiribam lambida lamdam asigi tangai fadana nomda changdaba yadraba pochai puduna lakpa gari chahungo tara taruk hariba lambi asida apanba yauduna pusilakre makata na pochai pusilakpada khudong thiba thoktana bagida mak chingnaningai aiba mafam singda security force na akanba saksin thawang sing lokhatke Manipur District kum namakta pamdaba thodok thoktana bagida mak sing amasung tamda puna checkpoint Tara Mari Hangduna Achat Oxing Sek Tauduna Myoy Manga Wahang Pound Chathaki Hairi Amaromda Manipur Police na Motor Vehicle Eki Makhada Drive Sathabada Aina Thingkraba Ain Kaina Thawrakpa Gari Kuntraga Mathoi Chalan Kaktuna Sel Oina Lupali Sing Yankai ga Chamanga Khongat Pangam Kre Hairi Amade Gari Ahum Dagi Tintat Film Su Lokthok Anke Hairi Aroibada maroiba pausing amuka hanna pijari UNHCR ki reporter kumjali sing ani kun mathoi dagi India da Myanmar refugee lising humphumari ga chahum changsi lakre haibase mi painingai oi haina hana gi chief minister and Biren Singh na phongdorakle India lenga kasu agreement create pina khabasu kuki jo singna taliba union territory ki demand da handokpa leite haina su group singna phongdorakle Manipur High Court ki chief justice na nauna saba Sandel ki district session court thanga kre Prime Minister Narendra Modi ki khongchat taramna okloi haina Kuki Liberation Army led Kholun na phongdorakre
amadi security force na aina thingkraba lalholok ani gi active caderani fagatkhre Haziki oina Mami TV na sandok chaba Manipuri pau matang asida loijare makataba pau singgidamak meeng tadu na lebiyo. Ibe makigano. Azab thammo. Sigiyum se next time tina section na laksilo ka thamlo banine. Dadarang se juha habaga amta kitrabo. Asumna mayam na machal go ngap shan lugum masigi yung masibu asoya ngan ko kada batagi next time tina ngap seli. Next time ti zor habati ngap tok na basem bani. Zaman technology si na bana concrete ka tok na tina ba matanda kapang ng amuk ka na angle adli. Next TMT strength is in the quick. Sausages from Total. They are perfectly seasoned, juicy and smoky. Trust Total for snack time. It's totally worth it. Hiram kuding da mipal tang bana lamda masigi semitlon da angak pafang na sokche lagpasidagi khaladang oirabasu kan mangamnaba nomuda sangdraba yadraba grocery item sing ahong mamal da fanghanjari ba Tom store Kwakaitel haino khongembi near Pitambara school miyam gi khudong chana bagi dambal adom adom gi anakpada branch kaya hangdokchari Kwakaitel main branch telephone number 8974668678 Wangkai main branch telephone number 9362450966 Sangakfam telephone number 9331608511 Taubal telephone number 9366490578 Bisnupur telephone number 8974324929 Kanchipur telephone number 97747240009 Asina chingbani Aikhoina Aikhoigi Semitlon Fagatnaba Hotnabada Tom store na achauba thaudang yahanbiyu